Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ban yadon bentalang bat ban kirshan markeliang, uba es digdo ubreu try jong ka kre jing em Lina Service Station, haga katway terik unaitung udah nok senyang daki tifen songja. Na kebenta kinongnya kali taksi bat kinongnya bos. Habis keren baka Batisi TV ba es ding do ulaong bakum kadak beniran mentalang bat kinongnya kali kamai. Kadai ke kameram jong u ban nok senyang lem na kebenta jong ki bat ling ba kini tifen songja. Kinongnya kali kinlan penon kam ban songja na yeng bat kinla ban bam ha ki kali ki jong ki. Iba sampang ti bila aing ini mungkin sini bang ilang penangkam kaneka kumiki puar ba jinjal no ban ya bam kumar hakko dukan ro bulong ke kagala ha ba ini bin bam nai isong ka ban iya bang ini yo ka jibam ku ba ku ka dukan de biang su ibrem talong akadi jipang si sakyang yang COVID-19 te lima ya biang su ibrem ka jipang kalong bangin sang kini nomor ba kumpul jinglong mentara ni COVID-19 lah sabtu yang untuk suci beri di bangja dukan umum yang itu untuk tela dan yo penangkap ini kan baik bak sampai kita long kan kau kuat yang ini lah antian lagi dijikang ini sejauh bagi sim ini terasni ini kali lor kenong rem ba hadian jong ka post lockdown hadian ba lockdown hadian ba government ka alat nanti biang PI ba ka petrol entah pelak kibdor ba tiga jing kebut jinjar bah yaki driver taksi di bakamai di injak kuat daka kam kamai nomor ba kimna syu ban temi nomor ba restriction yaki kala jor nomor ba kimna syu ban thap biswa passengers ki haban kit tang arngut tasa kawe ke jing ek bakhra ho bagi syam kalang ba ha kawe dei bat ka berkembang ke jengki ba hapot nomor ba mapitip ibu menta bun hi dukan ja dukan sa kila sak perking ha ki driver sing teng ba kila tangan kimyo ban le yabam hapot dukan ting ki hak ban supak no mentah government pak supak beri take aways te ki driver taksi ki uat bah te habi di bakani ke bentar nak kaliang jungi kumitra jong ka page ngi Lina Service Station ni kwa banirap ya ki driver taksi dak ba ai ki gini ki lunch boxes kini ki tiffin hanang baki ki lak ban pak pa ni yeng dan ne ting la dikile dukan ru dak kinyo ban rung ban nyabang dukan ru lak ban su ai no ya ki try dukan ban supak pak nak kini tiffin nomor ba dah kalong kini kedur pada kalong bangi nak irap demi ki tak kebentah dia hakui kaliang ru nak kaliang jungi pintu lang ru ki try perupam bagi dia banirap demi kini driver taksi driver buses kuma kini ki kap namar baki ki lihat ikam ki ban kenpoi ki passengers ni ki destination ki we ki mentah bagi syam kata ka jinjar ka di kamram jungi ki try pam bagi ngiru whatever small way possible ngin nirap lagi ki driver taksi first batch ni penyak taras ni tingila kot caka sampul tam khai ngak dan sampul sound sangat ki driver taksi lawan di bun ki appreciate hi ki setengah hi ki bakar inisiatif ke bawah 4 judan balik kot menu-menu dan li tengah first time mentah ki kiru ki kubur ni menyak yang ni babun sin ni delai dukan ja dukan sa indisha ini bingin room support ki support ini bingin pack dia teng-teng kila supak ki foil ki pack ni teng-teng ndabam ki ong so hun ki menta nakaliang jungi ni ai kini ki tiffin ki hot cases ki dan like dan ki menta ki drivers kila pan pack kajal kejong ka usyat la kejong baka jentak la kejong bat anu ni jaka baki ki snow baka ikut baki iklud kila ban bam na onta sam daftar so ya ka ya jentak ki baki ke ha menta ki dang streamline ki dan ki regular customers ki taksi sampai dia ban ha gitu ki belong pemen regular customers binang ni kitu ing ha panirap nomor ba ni ha panirap markeliang kan ndai ba insurance tang naki insurance pisah tang naki bagi wan petrol wan diesel ndrai kumani por bikir ki sam jinjar ngatrangiru ria kamram jungi be kumpara beriu hi bengiru ni rap lang ki